Media Carrier County ya Meru muthenya wa mothe munini wa president ni atariria ati thirikari ya President William Ruto ni gutigirira ati arimi a Meru ni makorwo magiteithika gukwakiranira ati na tuturia nime turia twi sector-ini ya kahua twakorwo tukihurana na tuo gukiri uguo ni atariria ati kana ni oritie minister wa urimi guku bururi-ini Mithika Linturi oro hamwe na governor metikire kurutania wira itemini ria gutigirira ati undu no akorwo gikinyanira mundu gwitwo ti Maina wa Mucwe ni atinda kirumanira na riboti ino na tuhariria akinyitanira rika a kanitha wa Methodist County-ini ya Meru munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni arahurire arimi a macani kahua na mira mwihoko kuonania merire guthie na mbere na kumanyitirira kwetukira mathina maria maramagumira na maria macungagiriria mathie hathara ani ta wagi wa thoko gatagati wa mangi. Mambo ya majani chai tumepanga, ya kahawa inasumbua kwa hii makatel, wamekuwa wakiibia wakulima, wameibia wakulima miaka 50. Tunajaribu kuwatoa pale, wanapiga tu mateke, lakini nataka kuuliza wakulima wavumilie. Murimi wa kahua na uri urumitwo agagaya gwa kahinda ka miaka 50 ni ahami aria mamaguragira kahua kao raithi na guthi gukendia goro kwiguna o ene riu ni ihinda ria gutunyukithio nyama kanua-ini kao kuria Gachagua eranĩire ti undu muhuthu indi gutire kiremithia giako gakumatunyukithia. The journey to liberate the coffee farmer is a difficult one, but it will be done. Nataka kuuliza wakulima wavumilie kidogo. We are almost there. Undu wa kumakania ni ati turia ni matutu ni twethete njira o yothe gwetha kihonia ya thirikari kuhurana nao kuria munini wa mutongoria wa bururi eranire ni mamwendekithirie gutigana nao na macokio akamukagira ciringi 2 hari kilo ya kahua iria mariendagia ari ni hamwe na kwendekithia muhu wa kahua koga kugurwo kumana na mogaruruku maria mendekithitio nake akiranira koga kunyitanira nao itemini ria koga guthigana arimi ari ni hamwe na guthi na mbere na kumanyitirira amunio mateithagiriria bururi uyu na gikiro kinene. Wamekuja kwa huyu Linturi kumuhonga na 30 milioni, akawaambia watembee, huyu si hawezi uza wakulima wa Kenya. Wamekuja kwangu kujaribu kunihonga ati nikubali mabadiliko isimamishwe, katika kilo wanipatie shilingi 2, nikawaambia watembee. Mendekithia maya mambiririe mwaka-ini wa 2019 ria nginyagia na riu matari makinyanira. Gachagua akiranira ukirie guthereruka nayo juma ingatwo ni utheri nao arimi macangarare kumana na kirera uga icera-ini riake ria bururi-ini wa Colombia nionire aguri aria mari maguragira kuma hario atari kumahinyiriria. Kwa Colombia tumepata soko. Hivi karibuni kuna watu wanakuja kutoka Marekani ambaye tunaongea wanunue direct kwa mkulima bila kupitia kwa hawa mabroka. Uteti unaga kwiyumiria kuria munini wa mutongoria wa bururi eranĩire haranio iria riho gatagati ka Gavana Kawira Mwangaza na atongoria angi wena mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ni methambĩte moko na kwiranĩra kwaga kuingĩrĩra ndeto ĩno akimahoya methe kihonia ario guku Mithika Linturi minister wa urimi akimunyita mbaru. Kuomba Gavana, Deputy Governor, Senator Mithika Linturi, watu ya kanisa muketi and decide what is good for Meru. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rekwo nĩ Maina wa Mucwe. Thengio mũno mũndũ gwĩtwo ti Maina wa